I veliki pozdrav drugari, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Današnje video, kao što vidite po naslovu, pokazat ću vam ovaj video konverter koji ja koristim i koji je ujedno i najbolji konverter za konvertovanje video snimaka. Radi se o FreeMake-u, znači link ćete imati dole u deskripciji videa. Po meni najbolji video konverter. Znate da na primjer vidjeli ste nekim video klipovima kao na kraju videa se pojavi ono FreeMake, ono zadnji sekunda se pojavi ta slika njihova i nestane. Znači kada skinete s linka koji ću vam ja dati, to se neće pojavljivati, tako da eto. Evo, to je ovako izgleda kada ga instalirate i znači sada ću vam pokazati kako konvertovati. Znači sve što treba da uradite ovdje da idete na ovaj plavi kvadratić i da idete video i sada nađete video koji želite da konvertujete. Ja ću konvertovati na primjer, evo ovaj hoću video da konvertujem. To je ovaj novi video što sam ga snimio i znači sada idete samo ovdje idete convert i ovdje izaberete format. Znači ja vam preporučujem ako ga uploadujete na YouTube, ja uvijek ovo tu AVI. I znači ovdje sada izaberete koji format želite. Evo imate ovdje HD 1080p, HD 720p, imate svašta tu. Naprimjer evo ja ću ovo 720p, ovdje izaberete gdje želite da vam se spremi file i znači idete ovdje convert. Znači sada kada on krene se konvertuje, imat ćete ovdje kada se završi, naprimjer ako hoćete da idete na spavanje i ako želite da se kompjuter posle ovoga ugasi, samo idete ovdje shutdown PC kada se završi proces i to je to. Ja ću sada ovo prekinuti, što neće da se prekine sada. Evo ga, prekinulo se, ok. Znači to je to. Ovdje imate još razne stvari koje možete dodajete. Audio, ja sad ovdje neki imam, evo audio neki imam, možete i njega da konvertujete, možete da možete i slike da konvertujete, možete svašta da radite, tako da eto, po meni najbolji video konverter. Skinite, isprobajte pa sami procenite. Ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem. Ćao!